Univerzitetu u Novom Sadu od 2004. godine postoji škola, jedinstvena ne samo u Vojvodini, već i u regionu bivše Jugoslavije. Škola romologije ovog oktobra započela je svoj treći po redu jednosemestralni interdisciplinarni eksperimentalni program koji obuhvata jezik, književnost, istoriju i umetnost Roma. Polaznici su svi zainteresovani Romi i ne Romi različitih zanimanja i obrazovanja, počev od onih sa završenom srednjom školom pa do postdiplomaca, a posebno zaposleni u prosvetnim ustanovama. Predavači su stručnjaci za navedene oblasti sa fakulteta u Novom Sadu, Nišu, Beogradu, Gracu. Kombinacija nastave u modulima i istraživačke prakse pokazala se plodotvornom jer je do sada uverenje o uspešno završenoj školi dobilo preko 50 studenata koji bi trebalo da predstavljaju jezgro buduće mlade romske intelektualne elite. Ovaj eksperiment ukazao je na to da postoji potreba za uvođenjem osnova izučavanja romskog jezika na univerzitetu, posebno za njegovom standardizacijom i literaturom, što će poslužiti u izradi udžbenika i priručnika. Trenutno najvažniji zadatak je priprema kurikuluma za institucionalno uvođenje romoloških studija na Univerzitetu u Novom Sadu. To je jedna od tema treće škole romologije, namenjena mladim romskim naučnim radnicima. Ovaj pionirski poduhvat potekao je od grupe entuzijasta okupljenih oko Novosadskog udruženja građana Ženske studije i istraživanja, potpomognut akcionim planom Dekade inkluzije Roma, Fonda za otvoreno društvo, koji je posebno usmeren na visokoškolsko obrazovanje Roma. Romski studenti žele visokoškolsko obrazovanje, njihovi nastavnici mogu da predaju njima, oni treba da se druže sa neromskim studentima, dakle to bi bio program za romske studente i neromske. I konačno naš univerzitet je prepoznao da imamo i potencijale i potrebu i mi moramo da obezbedimo tim mladim ljudima ono što oni nose kao potencijal, a to je da oni postanu sami naučnici. Verujemo da će u dogledno vreme Novosadska škola romologije prerasti u specijalističke studije ili izborni kurs na fakultetu ili u instituciju regionalnog, pa čak i internacionalnog karaktera sa sedištem u Novom Sadu, kao jedan od retkih oblika visokoškolskog obrazovanja Roma, što je vrednost opšte borbe za ljudska prava i u svetskim razmerama.